Kei ngā mātāwaka no ngā hau e whā, ko tahuti mai nei koutou ki tēnei o ngā whakaaturanga e ki ana, ko whakamaori. Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whakamaori, is back. Led by host Kimo Houltham and Dr. Anaha Hiini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whakamaori with our host, Kimo Houltham. Ai rā e hoa mā, nau mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga ko Whakamaori. He whakaaturanga e rongo ai tātou i etahi o ngā tuhinga kōrero tawhito, ngā tito, ngā hau, ko tā mātou, ko ngā mātanga reo nei, he ata Whakamaori, he ata wete i etahi o ngā kupu o roto anō hoki. He tino tokorua ko hau mai nei ki taku taha. Hana, tēnā koe, kei te pēhea koe te tuaine? Tēnā koe, e pai ana, ora pai ana te ngākau, tēnā koe. O tēnā tātai. Tēnā, whakamohio mai, ko wai koe nohea koe, Hiini? Ko Hana Mereraiha Scarlet White toku ingoa, he uri tēnei no ngā hapu maha, o te rohe o, ngā rohe o te arawa tainui taranaki, me te waipauna mi ngāti, ngai tahu, kāti māmoe waitaha, he oti kei tāmaki au e noho ana i tēnei wā. Ai. Tēnā koe. No tātou katoa te whiwhi kua whaiwahi mai koe ki konei. Ki hoia no Anaha, tēnā rau atu koe pehana ngā pirupiru e hoa? Kei te pai e hoa, e ora ana, koe ra te mea nui. He nui ngā mahi e tau mai nei ki runga ki au, engari e korera wau e amu tērā. Mo te oranga tonutanga o te whānau te take, e kaha whakapraihia nei te pūnati, e tuki ai ahau ngā mahi o te wā. Nō reira, tēnā koe e hoa, tēnā tātou. Tēnā koe. Ko tētahi o ngā kaupapa nui o te rangi nei, ko ngā pakanga o mua. He whānau, he kraua, he ahara nei, ia kōrua i haere atu ki aua momo ana? Toko maha ngā kaumātua i haere ai ki te pakanga, tuatahi me te pakanga tuarua o te ao. Ko te tehi, ko taku kraua ko kepe e hau. Haere ai, he rūtene ia i roto i te ia Ngāti Tūmatauenga. Nō reira, ko te tehi mea nui i haere ia, i hoki mai ia ki te kāinga, i ngā pakanga e rua. Nō reira, he mea nui tērā ki tō mātou whānau, i hoki mai tō mātou kaumātua. Engari anō, e tehi atu kāre noho i hoki mai. Nō reira, kāroha ke hoki rā tērā tūmomoa huatanga. Hana koe? Ko tētahi o aku paua, ko hōri tana ingoa, i hinga ia i te pakanga tuatahi o te ao. He tuki ngā wakarere rangi taku whakapai. Ai. O iaro, hana. Taku taha ngai tahu tērā, no reira. Ai. Hoi no ko taku, me paku kōrero ma taku hononga ki tēnei o aku whanaunga, ko taku kraua, Charlie Sargent, he tino. He whanaunga kia kepa e hauma. No? A koe rānei e hoa? O koe e te take ko Kimo taku ingoa nei, ko te tika o Kimo ko te mahi a ngā karu, ne? Tētahi o aku koraua i haere atu ki taku mōhio ki Vietnam. I reira, he waikawa i hau atu ki roto i wana karu. Nō reira i tana hoki ngā mai ki Aotearoa. I reira i e kimo ana i ngā wakato. Ko ia te taki tapai nā i māua ko taku matu keki ki tau aingo. Tēnā koe. Tēnā kōrua, hoi anō. Ke tahuri atu ki te kaupapa tuatahi o te rā nei, ne? Ko nei he reta i tuhia e Ben Rata i aia i roto i te hokowhitu atu. Ki aku nei whakaro, ka pēnei te whakatakoto, ka pēnei te haere o ngā mahi. Ko Hana, nō reira, Anaha, mau te taha Pākehā e pānui. Hana, kei a koe te whakamaori. Ka haere pēnei i roto i te rārangi, ne? Ngāwari noho? E hoa ma? Ngāwari noho? Ka timata ki a koe. Dear mother. E māma. Just a few lines of my greatest love in aroha nui, hoping also, dear, that this letter of mine will reach and find you all situated on the throne of perfect health, as it leaves me, Bunty, George and myself in the same way. He iti te kupu nui no te aroha, me taku tūmanako anō hoki e mā, kia tai atu rā taku reta ki a koe, e noho ana koutou i te torona o te ora, pēnei a mātou nei ko Bunty, ko George. Even though 10,000 miles of sea and land separates us, our love will persist until we return home, which we all hope will be in the near future.
Ahakoa, he moana, he whenua, te kaumano maero te roa e whakawehewehe ana i a tātou. Ko tō mātou aroha ka mautonu, tairawa ki tō mātou hokinga ki te kāinga. A kōkō ake nei, a kōkō ake pea, koira tā tātou e wawata nei. I received your most welcome parcel of kutai, and you cannot imagine how glad I was in receiving it, and it was still in perfect order and condition. What I liked best was the puha. By gee, it lasted all right. I hope you will send some more of that toroi over. I tai mai tō Pākete kūtai kia kuringa mutunga mai o te tūwhera. Ka mutu me mōhio koe i taku harikoa i te whakawhiwhinga mai ōku ki ngā hua. He pai tonu te āhua. Ko taku tino ko te puha. Ai are au taia tonu te whakauka. Tēnā kua tukuna mai he toroi atu anō. Wō, he nui ngā kupu i tino peke mai ki au. Te mea tuatahi ki au. A kōkō ake pea. A kōkō ake pea. Kōrero mai, koinei te wā tuatahi ko rongo au i tēnei rerenga kōrero. A kōkō ake nei pea. Kei te kōai tuarua. Ka bai, near future. Ai, koira tāku. Soon. Akua nei. Yeah, akua nei. And we all hope. Ana ko te wairua tērā o te ko te tūmanako, ne? Ko tērā te wawata. Kia hoki anō, nō reira. Nā reira i tipako ai te wawata me te pea. I te mea kei reira. Te tāhua nei, he reanga nō tō te rerenga nei. A kōkō ake nei, he hara i te mea, i te kōrero mo te pahuretanga o te wā noiho. Ai, koia. A koe anaha he mea ki te mai koe i roto i tēnei rerenga kōrero? I wenei rerenga? Ai, tāu whakamahi te kupu whakawehewehe. Te rerekētanga o te whakawehewehe rānei, heaha i whakamahi ai, ko taua kupu rā, ko te whakawehe, tēnei te noho tawhiti pea. Ai. Ko te aronga nui, ko te moana me te whenua, te kaumaero nei te roa, 10,000, that separates us. E whakawehewehe nei i a tātou. So the aronga was kei taua te kaumano maero moana whenua e whakawehewehe nei. Yeah. E, pai hoki ki au tāu whakamahi i te kiwaha, i muri ho nei, e hāngai ana ki te by G, it lasted all right. E pai tērā ki a hau. I he koe tau, he ha tēnā? Pai karena. Ai are. No hea te kupuna? Gee whiz. No, ai nui taku mōhio. Kua tino rongo nui tērā kiwaha i a paraoni. Ai are. Ai are e kare. Ai are au tae. Kamutu he pai kia hau tērā te ai are au taia. Tērā te tōwaitanga o te ai. Te manoa taki pea o ngā kupu. Ai au. He ahua alliteration nei te, o kaua ko te assonance, alliteration pea. Te tōwaitia o te manawa taki o te kupu. Pai hoki ki au, tō whakamaori i te your most welcome parcel. Hea tau i tuhi ai? I tai mai tō Pākete kūtai, kia kuringa mutunga mai o te tūwhera. Most welcome parcel. Because, yeah. Hea tai atu mō whakatakotoranga kupu hei whakaatu i tērā wairua o te your most welcoming something. Hea tā kōrua? Well, just off the top of my head now. E whakapono ana ko tāku i whakamahi ko te tino pai. Oh yeah, tino pai. Hoi anō. Kia kōrero mo te tai atu mea tino pai ana ko taku whakamaori. Hana mahu pēi pānui te taha Pākehā mea? Ka pai. Bunty joined the battalion yesterday and it was the first time I saw him ever since he's been in the Middle East. And he looked well and he was pretty wild at Uncle Re for not letting him know that his mother was dead. Poor Bunty, he took it with a smile. Nōna nahi nei, hono mai ai a Bunty ki te ope taua. Ko ia te wā tuatahi kua ki te ui aia i tana taenga mai ki te rāwhiti. Pai nei tōna hanga. He oi, puku tōna rai kia Uncle Re, i tana noho ngū mo te matenga a tōna whaia. Ka aroha hoki a Bunty. You already know that we are in Syria, I suppose. It's not a bad place.
I went out on leave to a place called Baalbek, and it's the oldest city in the world. Bought a book on the history of Baalbek, and it says in this book they can trace the city right back to Cain and Abel. Haere tonu. Haere tonu. The book goes on to say that Cain, son of Adam and Eve, built Baalbek. He built it as a place of refuge from the wrath of God after murdering his brother Abel. He built it 133 years after the world was created. Ka pai, okay. Mōhio ke ana koe kei Syria mātai. Me te mea nei he wāhi pai. Ia au e whakangāna putai au ki tētahi wāhi ko Baalbek, ko te taone tawhi tō rawa puta noa i te ao. I hokona he puka e pāna ki te hitoria o Baalbek, ka toro atu te whakapapa o te taone nei kia Cain rāua ko Abel. Ka kōrero hoki te puka nei, nā Cain, te tama ārama rāua ko Ewa, te taone o Baalbek i hanga. I hangaia hei āra i te riri o te atua, i tana patu ia Abel. I hangaia te taone nei, ko tahi rau 33 tau, whai muri atu i te hanganga o te ao. Tēnā, aha koa o nā hapa, aha koa o nā he e hoa mā patu mai. Kia koe tua Hiini. Haha i whiriwhiri hi ai ko te rāwhiti. I te mea tētai au te kimihi kupu mo te Middle East. Ko ia te take, kei te mōhio, kei tērā pita o te ao. Hoi anō kāri te mōhio ki tōna ingoa. He ingoa kei o kōrua mo te whenua rā? Karekau. Karekau, i te mea he nui ngā whenua o tērā takiwā, ne? Te, no reira, ko ngā whenua pea o Iharaira. Aua, hea te tehi ingoa hei. Ko te tehi mea nui e mōhio ana tana māmaka i hia ia. Kei taua takiwā rā, no reira, mā te aha i tana ki atu, tana whakahua i te kupu rāwhiti e mōhio ai ia ko te Middle East. E kororo hi ana. Ana. No reira, e māramana te whāia. Ki te horopaki, kei hia tana tama. E puta pērā ai tana reo, hei, Rāui. ki te rāwhiti. Anaha, e whakaroa nō au, mo te tuhinga nei. E tino rangirua ana e tehi i ngā aronga, te mai atu ake me te iho. And mā te mai nei, e whakaaro ake nei hau, a kāre kore kei te ope tauā rā, te kaituhi o te reta. Ia e ki ana nona nahi nei hono mai ai, no re hono mai ai, mā reira we mohio ai, kei te ope tauā no hoki te kaituhi. Mēnā ko te hono atu ai, o kāore te kaituhi i roto i te ope tauā ai, no reira koira te hirahiratanga me te mana nui o te mai me te atu. Tērā. Koia te wātua tahi kua ki te au i aia, kei reira no hoki wete hi atu huarahi hei whai mā tātou, kātahi anō au, ka ki te i aia. He wai tapu ia ki tēnei ope, e te hi atu whakaaro, hei whakaaro ake mā tātou. I e te hita aima, e tika ana kia whakamahi a ngā tohua i kua kei te e ana kā te aha rānei, i te hi atu wā kei te pai noiho, me nā ai rānei, karekau rānei, whakamahi a ngā tohua, engari me āpiti e tātou ngā kupu pēnei te ana, te nei rānei, pēnei te puku ana tōna rai, puku ana tōna rai, E/ki Uncle Ray. Koira te āhua e kua pukuriri ia i tana matua keke. Ko te ki towards him pia, he's, at him pia. He's angry at him, towards him. He's in an angry state because of him. And koia ene ko ngā koia tēnei ko tetehi kaupapa e whakaprai nei te pīnati ko te I me te ki ei, I ki A o complex particle ai e rā momo iti noiho nei, iti te kupu nui te mana i roto i te rerenga kōroro. No reira... Hei, kia whakamohi atu ki te hunga mā takitaki ko te rerenga kōrero rā. We're talking about Uncle Ray ne. Ko tēnei, he looked well and he was pretty wild at Uncle Ray for not letting him know that his mother was dead. So hea hapea he rerenga kōrero pai atu i tēnā. Hea tāu mo tēnā. Well, hea te tikanga o te pretty wild, eh? Is it does that mean sort of wild? He was kind of wild? I don't know. Hea te, koira pia, no reira ka... Kia au nei he... Kia tekina mai pia ko te āhua? Aua? Hea tāku I whakamahi ai. Koira pia tōna, puku, I know. Koira tana āhua kia au nei e. Te puku o tana rai. Kei te riri, Yeah. It's not sort of, not pretty wild, but really wild.
I tino riri ia, I te korenga ona I mōhio ni. Well, he was pretty wild. Okay, yeah. So he kupu whakakaha I tēnei horopaki. He was pretty wild. Not sort of wild. He was really wild. Okay, cool. Mo te matenga tōna whaia? Rānei. Kei hea tātou. Te kōwai tuatahi. I tana noho ngū mo te matenga tōna whaia. E hoa ma, kei te kōwai tuatahi tonu tātou. Ai, te kaumingiti ki e te roa o tō tātou wānanga. Ka pai Kimo, te kaupiro. Matenga o. Matenga o. Yep. Tēnā koe hoa. o. Ai, me nuku pēr ki te kōwai tuarua. Ai, ki te kōwai tuarua he... Te whakamahinga o te ai I roto I tauarerenga... Puta ai au? Ai. Puta ai au. Iau ka whaka... Yeah, puta ai au ki tētahi wāhi. He pēr? No te No, whakamahi? kau. Ko tāku noiho hea I whakamahia I te ai? Pai ki te taringa. Ko ia te take. Mōku ake ai. Iau e whakangā. Yeah, Kōrero mai mo taua ai, I tohunga koe ki tā ai, I te mea, mōhio ana tātou katoa Māori mā, ai ko tētahi o ngā tino. Tohunga ki te ai, ne? Ai, are. Tohunga ki te ai. Te hea horopaki e hoa. Ai, me mai hoa pēr mo te wāhanga o te pō. Kōrero ai mo tēnā. Engari, kei te mōhio koe ki ngā ture mo te ai. Anaha? Complex Kei part. reira tonu, Kimo. Kei reira tonu tātou e pātini ana I taua pōro. Yeah, complex particle ai e te whānau. Ka mutu kua puta ki te kōrero ai, kua kia he complex particle nā te mea he tino complex. Te ahi o tēnei kupu iti noi ho nei, ki au nei au, te tiro nei ki tēnei, e kita nei ahau I te habitual action. Puta ai ahau, I usually go out. Oho ai au I te ono karaka, I usually wake up at 6 o'clock. Haere ai au ki te whare kori, I usually go to the gym. Habitual action, something you usually do. No. Habitually do it on a regular basis. Say, no reira, I au e whakangāna when I went out on leave to a place called Baalbek. You know, pai noiho kia pēnei pēr, I au e whakangāna, I puta ahau, ki te tehi Ko wāhi. pai ke atu pēr mehe mea ko waihu I te ai kiwa hone. Aha koa he pai ki o taringa. I tehi wā mā o taringa Māori koe ārahi e mōhio ai koe kai te he, kai te tika rānei. Mā te rere o te reo ki o taringa Māori e mōhio ai koe, kai te tika, kai te he rānei. E tehi taima, he pai tonu te ai I roto I ngā rerenga kōrero, aha koa noho kihea. E pai tonu te rere, nā te pai o tērā kupu. Ai, no reira, koeira pēr, I ki ai koe he pai ki o taringa, I noho ai tērā ai ki roto rā, engari I au te tiro ana ki tērā he, kei raro I te hāmararo o te habitual action, something you usually do on a regular basis. Pai, ka pai. Ka pai. Me haere tōne ne, māku te taha Pākehā. The book goes on to say that Adam inhabited Damascus and he died at Zebadani, and Abailena was the scene of the murder of Abel, whose name it preserves. Tino, te kaunga o te reo Pākehā tāhua, neha. Tika, hei tā te pukapuka I Damascus ara mai noho ana. Ka mate ai ia ki Zebadani. Ko, pēr te whakaua? Ko tāku Abailena? Abailena. Ko Yeah, Abailena nā te kimi wāhi I kōhuruhia ai a Abel, e mautonu nei tōna ingoa. You should see the rocks they built the city with. Huge things they are. One rock weighs 200 tons. There's no machine in this world that can lift them now. They must have been strong them days. I'll send you a photo of it next letter I write. Me tāia e koe ngā kōhatu, I whakamahia rā kia hangaia te taone te kite, ki reira rākau nui ai a karu kōreko I te kaitā o tetehi kōhatu noiho, e rua tana te taumahatanga. Ka rekau he mihini I tēnei āo e tae nei e ia te piki kōhatu, te hiki, te piki kōhatu te hiki, kaore kore I tino kaha te hunga I aua rā o tua. Māku te tehi whakāhua e tuku, kia tuku anō e au te tehi anō reta ki a koe. Tāua. Well, dear mother, I haven't much more to say, so I'll bring this letter to an abrupt conclusion, hoping that God will watch over you and keep you all until we return home again. I will close now with love and kisses to you all. I remain your loving, affectionate son, Sergeant. Signed Ben. P.S. Have you still got my suit? Hewa no e mā, kua rahi pea e nei pahu aku.
Nō reira me whakakapia ke tēnei reta i konei, i awe manako tonu nei, e tautonu ana ngā tauwhirotanga a te wāhi ngaro ki a koe kia hoki rāno au ki te kāinga. Kia whakakapia tēnei tuhinga āku ki te aroha, me te mahi a te kihi. Nāku, nā tō tama mate oha, nā Ben. Kororo whakamutunga. Kei a koe tonu taku hutu? Me timata pea ki taua pātai tuatahi, te toka me te kōhatu. Hana, he whakamāramatanga ke a koe? E ai ki te papakupu o te aka, ko te tikanga o te kupu toka, to be firm, solid, satisfied. That's the verb. Koera te kupu, mahi. Tuingoa, rock, large stone, boulder. And then kōwhatu or kōhatu, stone, ne. Stone, rock, anō hoki. Engari ko te rahi pea. Ai, ki te mea ki taku nei mōhio, ko te kōhatu he mea iti, he toka iti. Ko te toka he mea nui. Koia pea te pātai ki a koe ana, nā te aha koe i waihoai i ngā kupu e rua. He mea hei whiriwhiri mamahaua? Nā te mea e rua ke ngā whakamāramatanga. Kei ai. Ko tāui ki ai, he māmā te tehi o tira ko te kōhatu, e tae nei te tangata te hiki, te whiu rānei, engari anō te toka. Nā te taumaha, ka re tae te tangata te hiki, ei. Nō reira, e kororo nei hana mo te baura, pū ki toka nei, big rock. Tērā, e ai ki te tehi atu whakamāramatanga, no te whenua te tehi, no te moana te tehi. Toka tū moana, toka no te moana, kōhatu no te whenua. Tērā. Ngari pēnei ngā rerekētanga o ngā reo wā iwi, ngā whakamāramatanga rereke ākene pēr, ki te tehi iwi, te tehi whakamāramatanga, ki te tehi atu, ko te tehi whakamāramatanga. Ka mutu, kōhatu, pōhatu, maunga pōhatu, pēki, kōhatu tērā. Pai we nei whakamāramatanga mo te pūkoro e ho? Ka pai nō reira, ki au nei, he hua o roto i ngā whakamahinga e rua, me i tae e koe te hiki ngā toka, me i tae e koe te hiki ngā kōhatu, kei te āhua peo tō titiro, ki te tehi o ngā whakamāramatanga e whai hua ai. Engari, i ngā tau i kaha whakawhirinaki ke ahau ki te toka, hei, peaky stone nei, peaky rock, koe rā. Rawe, tino pai. Building block, solid foundation, anō koera te tehi atu whakamāramatanga. Nō reira e hangai ana ki te hanga, te hanganga mai o tēnei taone. Ne, ko te toka tērā. Ka pai. He pātai no ke a koe hana mo i nei wāhanga i te mea, he nui aku. Okay. Haere tonu. He haku i whakamahi ai te kupu rākau nui ki konei. You should see the rocks they built the city. Huge things they are. One rock weighs 200 tons. E noho ana ki taua takiwā. Nei te ahu o taku rere ngā kōrero. Me tae e koe ngā toka. Te kite ki reira rākau nui ai a karu kōreko. Nō reira kua whakatangata hia a karu kōreko. I tae tonu hia e au te ki reira rākau nui ai o karu kōreko. Ko te kupu kōreko, he modifier noi ho tērā dazzling. Your dazzling eyes would have just, gone big like the full moon. Koia. Stun mullet, possum eyes, e rā momo. Nō reira, koira te tikanga o tēnei wāhanga ki reira, ia e titiro nei ki ngā toka, ki ngā kōhatu rānei, ki reira rākau nui ai o na karu. Pēnei i te full moon. Beautiful. Atahua. Ke konei pēr he pātai, keihea te rārangi, i wainganui i te, o wā tātou nei whakamaori, te literal me te embellishment. Ne? Ko whakawhitia e koe taua rārangi ki konei, ki o whakaro? Akene pēr, i runga i te mōiho, he reo o paki noi ho tēnei, i te tama ki te māmai. Engari, akene pēr i te mōiho te māma ki tēnei reo āhua o kawa nei, āhua poetic nei. Hewa no, ko te whakaaro Māori roto. Tāku i kimi ai. Te teihanga mei tino pai ki au ko te kaunga o te reo Pākehā. I tino ngāwari te rere o te reo Pākehā, engari he pai ki te taringa neha, pai ki te arero. He pai ake rātau i a tātou. Mōhio rātau ki te kororo Pākehā, me te kororo Māori. Tātou nei, ahau nei, kore taku reo Pākehā. Hoi anō, he āhuatanga tērā hei whakapiki i roto i a tātou, ne, e ai ki te kōrero, raka te maui, raka te katau, me kaha ngā reo e rua.
Engari, tētahi mea, kei he haha tō whakamaori mo te PS. Kōrero whakamutunga. Kōrero whakamutunga. Mōhio nei tātou ki te āhua tēnei whakamaoritanga ofa te kawha noiho nei ngā miniti. Kohia. Kātai anō ka taha ake nei nō reira. I mate noiho au ki te tuhi te kōrero whakamutunga hei PS. Kei a koe tonu taku hūtu. Pātai tāku mo te abrupt conclusion. So I will bring this letter to an abrupt conclusion. So nō reira, me whakakapi ake tēnei reta I konei. Ka pai tērā, hea tetehi kupu mo te, hea tātātou mo te abrupt. He kōrero I mahu e te āhua nei ana. Abrupt conclusion is like, Whakakapi ngā wawe. Yeah, he whakakapi ngā wawe. Me whakakapi wawe ake pia. Yeah. Me āpiti pia tērā ai. Me whakakapi wawe. Wawe ake, tēnei reta I konei, ka pai. Raui. Tēnā hoi tua hine. Sweet, I think. Ka pai koe awhi nana I tō tāua hoa. Kia ora. Hoi anō, kia koe nei whakaro, ko te tuki tēnā. A tāhua ngā kōrero, pai kia au ngā whakamaori. He oi anō e te marea, he wāhanga anō e haere ake nei, ko tētahi o ngā tino wāhanga taku a Anaha e noho mai ana. He hara tērā, ko te Urban Dictionary. E hoama, koi nei te wāhanga e kite ai e rongo ai tātou I etahi o ngā rerenga kōrero, ngā kupu o te wā. Neha, I te mura o te ahi, ko tā ngā mātanga reo nei, he whakamaori iwe nei kupu. Nō reira, kia tirohia e tātou, te kupu mo te rangi nei. Metaverse. Now, the metaverse is a virtual realm, a network of interconnected virtual realities. Anei rā te tahi Te tauira. She plays Fortnite because she enjoys the popular game as it offers a digital gaming and social space that is an example of real-life metaverse-like environment. I mārama koe ki taua kupu I tērā rerenga kōrero? Ko tā koe mōhio nei mo te metaverse kei te kōrero mō ngā mea o te ao rorohiko, arā te VR, te AI, auatu āhuatanga katoa, neha? Ai. E mātau ana kōrua ki tēnei ao? Karekau. Harau te tangata prei teihana, ruku hōhonu ki ngā kēmu, ki te rorohiko rānei, māna he mahi, kei mua tonu I te aroaro, engari, kei te mōhio tonu ahau, nā te mea e tino mōhio nei au ki e tehi tāngata kua ruku hōhonu ki tērā kaupapa. Hana, nui nei ngā kupu kei runga I tēnei pukapuka, hea tāu. Ko te whānuitanga nei o te ao, I te mea koia he awa nō tēnei neha. Pai tūpaihinga, ko tāku ko te kupunga, ko te kupunga o Aotuku Pū. Hea te Aotuku Pū, pai tēnā, ki te taringa? Ko te Aotuku Pū, ko te universe tērā nei, ko te ao e noho nei tātou, te ao ki tua o tā tātou e kite nei. Engari ko ngā whetūrere, ko ngā orangi, ko era ahuatanga katoa, ana kei roto I te universe. Me te mea hoki, he tini mano nei ngā universes o tēnei ao e noho nei tātou, e ai ki te kōrero he mutunga kore, ne? Forever expanding. So koera tāku I, wow. Hea toa kupenga... Kupenga o Aotuku Pū, ko te kupenga e kōrero ana mo te tehi momo, he net tērā, ne? Mena tātou e whakaaro hi ika ana, e whakaaro ana tātou mō ngā momo ika, ngā ika maha, ngā mea, ngā all living things in that kupenga. E hara I te mea ka hao I tētahi momo ika noiho, engari he nui ngā momo ika ka haoa e tētahi kupenga. Nō reira, koira te whakaaro I muri mo te meta, cause koira te whakaaro meta cause he whakaaro, he like bird's eye view, te meta. Metaverse is like a forever expanding universe. Now I'm just... kei ngā rangitū ngā whakaaro I noa nei. He kupu pai ake kai a koe hoa. Tuatahi ake mihi ana I tō whakaaro. Tuahine he pai. Nā te whakamahinga o te kupenga e puta nei nei kōrero nei mihi ki a koe. Hua no he āhua maro ki anō pia
tāku i whakaaro ake ai, o tira ko te ao pohewa. The imaginary world. I ruku nei e tehi ki te pakanga, ki te aha rānei, he kōhuru tangata te mahi, he aha rānei, engari ao pohewa. Imaginary world. Imaginary world. E ki te anau i te hononga i wainganui wena. Kei a koe e hoa? Ao kei tua. Koe e tāku, he ao kei tua. Kei tua noa i tō tātou ao i te mea. Pēnei tāu e kōrero nei. Ka tae koe ngā mea katoa ki tēnei ao? He aha, he pakanga kiwi ke, me he mea ko koe Crash Bandicoot, aha rānei, ka tae ngā mea katoa. Koe e rā tāku. Ka mutu, ka uru e tehi ki tēnei ao, ki tērā momo ao e ngata i o rātau hia, i runga i te moio, te tāia i tēnei ao, e noho nei tātou no reira, ka ruku tātou, rātau ki tērā momo ao, e te tuki ai o rātau hia. Ei, ki te kō. Teka. Pai. Anei he pātai e hoa, i te mea, kei tō, tēnei ao kiko tātou, he atu anō. Pehara tēnei ao metaverse nei e hoa mā, he atu anō ke wena ao, e kawea nei ngā i te tuapapa o taua ahu whenua harane. Kāre kore i ahu mai te tehi mea, te tehi atu a rānei. Koia tēnei ko te tehi pātai tukuna mai rā e pou. E tāia rānei ana e tātou o tātou ake atua te hanga, te waihanga mai. Kāre kore, ko waihanga hia mai e tehi atu anō e hāngai ana ki te metaverse. Well, pēnei taku tama e tākaro ana i te Minecraft mea, ko ia te rangatira o ngā tuaahutanga katoa. Me mea kāri e te pai ki te villager, ka mate taua villager. Pēnei anō i wā tātou atua, ke aia tiringa kaha. Ka pai, rawe. Hoi anō e te whānau, ko mutu mai ngā mahi mo tēnei rā kōrua. Tēnā nō rā kōrua, i pēhia ngā mahi o te rangi nei? Rawe, tino pai. He uaua, aha rānei, i ngā wākatoa. He uaua i ngā wākatoa, me pono te kōrero. Hoi anō, e tika ana kia tukumi hia tuki a RNZ Te Māngai Pāhō, i whai huruhuru ai tēnei o ngā manu. Kia koutou kei wahora, me he mei pai mai koutou ki te whakāturanga nei, hono atu ki ngā pairewa pāpāho katoa, kei reira ki te ai wa mātou mata. Hoi anō, mo tēnei wā e te whānau. Me he mea he whakamaori tō kai, hoki mai anō. Mo tēnei wā, hei konara.